الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمده وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فأيها الأحبة، أحييكم بتحية إسلامية، تحية مملوءة بالحب والشكر والتقدير، وهي تحية أهل الجنة في الجنة، جعلني الله وإياكم وسائر المسلمين من أهل الجنة. أيها الأحبة، فهناك أحوال وساعات ومواطن تكون إجابة الدعوة فيها أرجى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب الله دعواتنا يا رب العالمين. فسوف نذكر بعض هذه الأماكن وبعض هذه الساعات التي يرجى فيه استجابة الدعاء. haray musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, ɓawo yettuɗo hanaɗo yettede on du'ano nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallama, kanko e ɓeygure makko nden fof e sahabaɓe makko ɓen. ɓe salmina on salminago l'islam, salminago yimɓe aljanna ka aljanna. yo Allah waɗu en fof meɗen hara koye jeyaɓe yimɓe aljanna. hara inchallahu no woodi ton alhaaliji e sa'aji e nokkeli ka tawata ka du'a jaboto. haray en jantoto ɗo seeɗaji e majji. miɗo toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah jaabin ko wonɗen torade ko moƴƴi kon fof ya rabbal alamin. awalan min hadihi al ahwali wassa'ati walmawatin التي يرجى فيه استجابة الدعوة. أولا الدعاء أثناء السجود، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: كلا لا تطيعه واسجد واقترب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. رواه مسلم. نكو أرانو أنك دعاء جابتو tawata nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no yewti fi mum, Allah no daali fi mum, sa heɓi haaju e ande e sohola ko ya eɓɓan on nokku ɗon toroɗa ɗon Allah ko nokku ka du'a jaboto. ɓe inni ko sanga goɗɗo sujji ka leydi, Allah daali ka deftere makko wo ko ya ɗoftomo ɓattoramo kay dewal. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maaki kaka jeeyaɗo ɓuri ɓattade joobi muɗum fuu kaka sujji ɗon ka leydi. haray hakkunde ma e Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗon ɓurɗon ɓaɗodirde. ثانيا من هذه الأحوال والساعات الدعاء في حال الصيام، وذلك لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وبعد ذلك قال تعالى: وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم. nokku ɗiɗa bo on ka du'a jaboto wo ko torare neɗɗo horuɗo tanga haraɗa hoori, foti ko farilla horuɗa, foti ko korka sunna woni ko horuɗa. du'a ma sa torike sanga huntotoɗa ɗon kadi Allah ruttata du'a ma o. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo yimɓe tato no ton du'a maɓɓe on wona ko ruttete. no tawa e maɓɓe wo neɗɗo horuɗo, no tawa e maɓɓe kadi neɗɗo horuɗo sanga o huntoto e aade yeesojo nunɗuɗo e aaden du'a toñaɗo. ɓe yimɓe ɗo tato du'a maɓɓe ruttatako. haray rentoɗen e tuñugol ngol, foti non mo tuñuɗa on ko julɗo, foti hara hina julɗo, so torike e hoorema Allah ƴettay. وثالثا أيها الأحبة دعاء يوم عرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي وهو حديث حسن. نكو تمو أنكو دعاء نيالان عرفة. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ko ɓuri moƴƴude e du'aji ɗin fuu ko tora kon fuu ko ñalande arafa. ɓe maaki noon ko ɓuri moƴƴude komi wowluno nden ñande min e annabaɓe adiɓe lam ɓen fuu konngol ɗo
wi'ugol la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. ko ɗum ɗo ɓuri moƴƴude ko wowla kon fof ñalande arafa. ɗen andi neññande allah rinɗina e ɓuri guluje 90 naata e noɓe yite jahannama watte naata e ɓe aljanna. yo allah waɗi en e rinɗinaɓe ɓen. neññande kadi mo yahari hajju few hara ko wonɗo ga sa hoori neññande allah yafotoma bakkatu ko waɗɗa e nder duuɓi ɗiɗi. rabian ayuha al ahibba du'aul mudtar yaqulu subhanahu wa ta'ala amman yujibu lmudtarra idha da'a wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa al ard a ilahun ma allah qalilan ma tadhakkarun. du'a neɗɗo lorritiɗo ɓittiɗo sonjiɗo tampuɗo sa fewti allah wondude ɓernde laaɓunde pos sa torike mo tun kadi o ƴetta e du'a ma o ko allah daali amman yujibu lmudtarra idha da'a wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al ard a ilahum ma allah qalilan ma tadhakkarun. ala wawɗo notade on neɗɗo maapiɗo on neɗɗo sonjiɗo ɓittiɗo si wona subhanahu wa ta'ala. hiɗen andi qissa ɓeya sukaɓe kafammere. khamisan du'aul mazlum qala sallallahu alayhi wa sallam li muaz bun jabal radiyallahu ta'ala anhu wa arda hina ba'asahu ila al-yaman qala ittaqi da'wata al-mazlum fa innahu laysa baynaha wa bayna allahi hijab. rawahu al-bukhari. wo ko ya rento kadi e torare toñaɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam fewnuɓe nuluno o wiyeteɗo muaz ɗo yo yahu yaman yottinoygol ɓe innimi torikema rento e torare toñaɗo no woniri wo andu du'a toñaɗo hakkunde makko e allah heedode wo ala kaw tori wo allah subhanahu wa ta'ala ƴettay torare ko noddimo kon. ittaqi da'watal mazlum kana musliman aw kafiran. ittaqi da'watal mazlum fa innahu laysa baynaha wa bayna allahi hijab wa khassatan nahnu almuslimina fi almuqimina fi europa fa alayna an nattaqi allaha haqqa taqwa da'watal mazlumi wa i'azatu ghayri almuslimin. tentininon ene wuurɓe Europe gaɓen kiɗen hani rentagol hattirde e rentagol e lorrugol ɓe tawata hara hina julɓe nayen jogitorɓe finaɓe julɓe koye jogitorɓe ɓay ko ɓe bani adam. sadisan ayuha al ahibba addu'a'u fi laylati lqadr liqawlihi ta'ala laylatu lqadri khayrun min alfi shahr. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما سألته أما تقول في ليلة القدر إن أدركتها قال النبي صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وتوانو كيلي كادي كدعاء جابتو جم ليلة القدر. allah yewtiga deftere makko wo laylatul qadri no moƴƴi ɓuri lebbi wulure ɗi mara laylatul qadri. ɗum ko duuɓi 83 e ko fawi. nene aicha radiallahu anhu ɗum ko sonnajo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o landino nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam si nde ñalande ɗo tawilan ko honɗum mi hani wowlugol on sa nelaɗo maki ko yo yiwu allahumma ya an allah innaka no an afuwun ko a yafotoɗo tuhibbul afwa hiɗa yiɗi yafagol faafu anni mi torikema yafolam. haray ko o du'a ɗo wowlete jemma laylatul qadr. sabian ayuha al ahibba addu'a'u bayna al adhani wa iqamati salah liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam la yuraddu ad-du'a bayna al adhani wal iqama. rawahu abu dawud wa tirmizi wa qala hadithun hasanun sahih. nokku jeeɗiɗaɓo ka du'a jaaboto ɗon ko du'a hakkunde noddinandu ndun e darnandu ndun. si sallijo gayni noddinde ɗo yo darnoyi ha imamu on habbira takbiratul ihram on hakkunde ɗon du'a ruttatake e muɗum siɗa jogi hajuji ko ɗon hollataɗi subhanahu wa ta'ala. la yuraddu du'a bayna al azani wal iqama wal hadithu sahihun hassanahu al albani. وثامنا أيها الأحبة ساعة من يوم الجمعة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه أي يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي
yasalu llaha taala shay'an illa atahu iyah. rawahu lbukhari wa muslim. e ñalande juma kadi no woodi leere ton leer hun gotum kala hawrondirɗo e makkum hara himo torade subhanahu wa taala allahu o jaabinanaymo kum. haray noon karamo ko ɓen fi ihtilafum bayna alfuqaha haya ayi saa walakin arrajih wallahu alam hiya min bade salati l asri ila hurubi shamsi. ko ɓuri e jiccude kon karamo ko ɓen hino lurdi ko leer hombo woni on saayi, kono ko jiccoyi kon ko jogande maka alansara on salmina ɗon ha tuma nde nangue ngen mutoyi. tasi'an min hadhihi al ahwal addu'a'u fi thuluthi al-layl al-akhir bima'na waqtu as-sahar. qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa thuluthu al-layl al-akhir wa yaqul man yad'uni fa astajiba lahu man yas'aluni fa u'tiyah man yastaghfiruni fa aghfira lah. rawahu al-bukhari wa muslim. nokku jeenaya bo on ka du'a jaaboto ko ka tataɓal sakkitoral e jemma on. ɗum ko si yehi ha lutti leere goto ma leere goto e feccere ɗo e subaka on, allahu subhanahu wa ta'ala o jippoto o wiwa ka kammu jeɗɗaɓu o ara ha yo kammu meɗen hikkodirɗo e meɗen ɗo ko kanko andi no tipporgal no tipporta ton na e lando fi muɗum. o lando en inna man yad'uni fa astajiba lah, ko hom woni torotoɗo lan mi jaabinanamo. wa man yas'aluni fa utiya, ko hombo landoto lan goɗɗum kadi mi jonnamo ko o landi lan kon. mo man yastaghfiruni fa ughfira lah, ko hombo kadi insinoto toro ka torola yomi yaafomo mi yaafomo ñande be ñande. wa dhalika kulla layla, jemma be ñemma allah iway ton ara haɗo ko enen haton jini e makko wona kanko haton jini e meɗen. hino hanuno hara ɗiɗo probléme ji maɗin andiji maɗin bakkatuji maɗin weɓitaɗe ɗo yeeso subhanahu wa ta'ala. wa fi hadisin akhar yaqulu nabi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha yabsutu yadahu billayli liyatuba musi'u nahar wa yabsutu yadahu binnahari liyatuba musi'u llayli. filla yego kan ton allah subhanahu wa ta'ala no fonta juuɗe makko ɗen jemma fi yo tuubu rutto on wannoɗo bakkatu ñalorma. himo fonta juuɗe makko ɗen kadi ñalorma fi yo tuubu rutto on wannoɗo bakkatu on jemma. ko ni allah subhanahu wa ta'ala o ñande be ñande fodde wonki bani adama kin hewtari ka hoɗondere dande ma ɗum fonde nangue ngen fuɗɗirari ka nge mutirta ma nge mutiri ka nge fuɗirta. ashiran addu'a'u ba'da ada'i salati al-fard. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل وقيل له يا رسول الله أي الدعاء أسمع أي الدعاء أسمع قال النبي صلى الله عليه وسلم جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات. رواه الترمذي وهو حديث حسن. goɗɗo arno landine laaɗo sallllahu alayhi wa sallam o inni o du'awuji ɗin fop ko du'a hombo ɓurata o jaabade. nelaaɗo sallallah alih w sallam e maaki woka ka tataɓal sakkitoral e jemma e du'a ko goɗɗo toroto ɓaawo waqtu farilla. sa salmini subaka ma fana ma alansara ma futoro ma geeƴe a gayni todde farilla on ko torotoɗa ɗon kon allah subahana taala no tañƴinaka nde o jaabina nayma. addu'a'u ba'da ada'i salati lfardi wa hiya salatu lfajr walzuhru wal asr walmaghrib wal isha. كما تعلمون جميعا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى صلاة الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله ومن صلى الإشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. ونؤندر أن الله صلى الله عليه وسلم بماكي كلام الله أرسك هبوغل جلد سبكا كجولرد براج ما هنا فتا ونافر جمع فوق kala mo allah arsiki heɓugol julde geeƴe ka juulirde baraji ma no fota wa naafuɗo feccere jemma. nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki kadi man fatahu salatul asri faka annama qutila ahluhu jamia. wo kala kadi perduɗo julde alansara julde jama ka juulirde wo haray perdi ko heɓi ɗon kon no fota wastayi o ari o tawi ɓeygure makko nden jawle makko ɗen biyenji makko ɗin fop allah watti ɗum noon haba an mansura. nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki rahimallahu imra'an salla arba'an qabla al asri. ɓe maaki ɓe turki allah yo allah o yurme on neɗɗo kala naafuɗo darɗe nayi ko adi o juulugol alansara.
alhadi ashar nokku sappo e go'a ɓo on ka du'awuji jaaboto addu'au inda shurbi ma'i zamzam ma anniyati saliha addu'au inda shurbi ma'i zamzam ma anniyati saliha وذلك دليله حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له رواه أحمد وابن ماجه وهو حديث صحيح sanga goɗɗo yarata ndiyan zamzam ɗen wondude anniye laaɓuɗo pos fiɓa anniye miɗo yarde ɗan zamzam ɗo fiyo allah okkoran gandal ma fiyo okkoran jawdi ma fiyo yafolan bakkatuji ma fiyo okkoran ɓiɓɓe ma fiyo okkan battane moƴƴo ma fiyo okkan aljanna wondude anniye laaɓuɗo few ɓeni ndiyan zamzam ɗan ko kala ko ɗon yara fi muɗum ko ɗum ɗo woni ko allah subhanahu wa taala woni ko jaabinta aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi wa kafa summa salatu wassalamu ala ibadihi allazina istafa alhamdulillahi ala ni'mati alislam wa kafa biha min ni'ma ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم أن يقول كل نفس نفسي نفسي وأخيرا ما هي شروط الدعاء للدعاء شروط لا بد أن تتوافق ودقل دعاء هنا مري سرتي جدين كدي جوي sarti arano on ko al ikhlas ko laɓɓingol anniye on pos ko fi allah mi wone tororade sarti ɗiɗaɓo on ko al mutabaa ko tororgo wano nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam tororno non sarti tataɓo on athigatu billah ko hoolagol allah subhanahu wa ta'ala wonde ma hiɗa felliti ko tongi allah on jaabinde du'a ma on ko a torade sartinayaɓo on ko hudurul qalbi ko hara ɓernde nden hino ɗon na hara hiɗa torade ɗo joni ɗa miijade fi goɗɗum hara fewndo ka wonɗa e torade ɗon ɓernde ma nden hino ɗon ɗiɗo si o timmi jowa ɓunɗum ko al asmu al jidd ko feɓugol fellita wakkilo hara na toragol tunde wotere kadi accirani hande kadi ɗi sartiji ɗo siɗi timmi hara hande kadi ɗi nokkiyel to siɗi torama ɗi jaboto ukarriruha marratan thaniya shurutu du'a awalan al ikhlas إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ثالثا المتابعة لا بد بأن تدعو بالأدية الواردة من السنة والكتاب ثالثا الثقة بالله لا بد أن يكون لك الثقة بالله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة رابعا حضور القلب فلا ينبغي أن تدعو الله وقلبك غافل تتفكر أما يتعلق بالأمور الدنيوية وأخيرا العزم والجد لا بد أن تدعو مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة فنبي الله موسى دعا الله سبحانه وتعالى أن يهلك فرعون واستجاب الله دعوته بعد 40 سنة كتنا قلوا دعاء النبي موسى عليه السلام وترين الله يؤلّه هلك فرعون Allah jaabinde du'a on wo ɓaawo duuɓi 40 wa ba'da zalik mawani'u du'a ma hiya al mawani'u allazi yakunu sababan li adami istijabati du'a no woodi kadi toon piiji jowi kadi ɗin ɗo woni sakkotoɗi salotoɗi fi wata du'a ma on jaabo woɓɓe no toon ɓe innayi ɓe toriki haa kono ko ɓe tori kon Allah on jaabinaari piiji jowi hino ɗo si tawi hiɗa wadde ɗi Allah jaabinta ko faalla kon jentoɗen ɗi moƴƴa awalan attawassu'u fil haram wurugol e nder ko harmi tun ko ñamatako ko harmi ma'akaluka haram malbasuka haram maskanuka haram wa sharabuka haram fa anna yastajibu Allahu lak ko ñamatako no harmi ko yaratako no harmi ko ɓornotoɗa kon ko harmi ka hoɗuɗa ɗon ko harmi ko honno Allah jaabinirta du'a ma ko toɓɓere aranere ndenni ɗiɗaɓernen al istijalu aw tarki du'a heñagol ngol innugol min mi torike ni heɓi yontere jonte ɗiɗi lewru miɗo torade jaabaki ɗum ɗo kadi no haɗa fi wata Allah jaabin du'a ma on adamul istijal salisan irtikabul ma'asi ɗuɗugol faggitagol bakkatuji jeni harmuɗi ɗin fof
hiɗa duumi e nder majji tun atorota ko allah allahu jaabinanama ko faalaɗa ko. wa rabi'an tarku ma aujaba allahu ta'ala alayka, accugol konko allah subhanahu wa ta'ala on farli e dow maɗa. goɗɗo motorade o juulata e leere, hay waktuji ɗin o juulata taw, o hoorata, o hajjata, o zakkata, o waɗa e piiji kala ko harmi kon fop. allah no inni ya waɗu goɗɗum a waɗari ɗum ɗon ko honno allah waɗiranayi ma ko falɗa ko. wa khamisan addu'a'u bi ithmin aw qati'ati rahim, jowa mum ɗum ko toragol ko boni ma ɗum toragol taƴugol enɗam. kala tawata ɗiɗo hino e on tigi ko toriɗa o allah subhanahu wa ta'ala on o jaabinantama. ukarriruha thaniyan awalan attawassu'u fi lharam min mawani'i du'a, salisan al istijalu wa tarki du'a, heñagol ngol kadi e accugol toragol ngol no tawa ko sakkoto ko wata du'a ma on jaabo. tati on irtikabul ma'asi, faggitagol bakkatuji harmuɗi jani ɗin no tawa kadi ko hatta allah jaabinanama ko toriɗa ko. rabi'an tarku ma aujaba allahu ta'ala alayk, accugol konko allah subhanahu wa ta'ala on farli e dow maɗa no tawa kay ko sakkoto fi wata du'a ma on jaabo. wa akhiran addu'a'u bi ithmin aw qati'ati rahim, toragol kadi fi ko boni ma ɗum taƴugol enɗan. mi toro allah subhanahu wa ta'ala yo allah on jaabinan en du'awji men ɗi. as'alullah subhanahu wa ta'ala an yataqabbala minna wa minkum salihal a'mal. allahumma izza al-islam wal muslimin, allahumma izza al-islam wal muslimin, allahumma izza al-islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الموحدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله أن نذكرك وأنسى، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تأبرون به إلى الجنة وأعوذ في نار جهنم. وأقم الصلاة.